Lakhipuronline puthokchaba January gi tang 13 nongmaijing numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maroi Pao. Barak Tampak ki jila ahum da sungasi humutara turuk suba Republic Day gi thoram pangthokpaga mari lenana mapung phana sem saba loikre. Mantri Kausik Raina Barak Tampak ki oina khwaidagi anoba makhal gi rice mill ama sangakre. YMCA ki thausil makada Jarol Tolada physical fitness amasung self defense ki thoram hogdokre. Silchar da thokiba huran chinthi ki thodok ta chenaba miyoi ahum sanagi likun galoina police na phakre. Jammu and Kashmir ki Rajouri jila da imung ahum gi miyoi 13 laikanaba ngamdana sire. Jiribam da 15 suba National Voters Day ki thoram mapung phana pangthokre. Haujik mapung Pao tabirase. Barak Tampak ki jila ahum dasu ngasi humutara turuk suba Republic Day ki thoram pangthokpaga mari leinana mapung phana sem saba loikre. Thoram asida Kasar jila gi oina ngasi ayuki pung mapanda Barak Tampak ki chawkha thorangi mantri Sri Kausik Raina Silchar Police Parade Ground da haunabi matungina jati ki machu ahum gi viral pahengani. Sri Bhumi jila da pangthokadaba humutara turuk suba Republic Day ki thoramdana jila sigi DSA lampakta Mantri Krishnendu Palna aduga Hailakandi jila da Netaji Subhash Chandra Bose Stadium da jila sigi DC Nisar Hibarena ayuki pung mapanda jati ki machu ahum gi viral pahengani. Ngasi Lakhipur Court District ki Arl Higher Secondary School ki sanabung da pangthokadaba humutara turuk suba Republic Day ki thoram gi manung channa bina kandida leiriba Gandhiji amasung Sagapam Gaura Singha gi mitamda haikalakat tangani matungda Fullertol bypass da Kabi Guru Rabindranath Thakur Thangal General Swami Vivekananda amasung Rani Gaidinliu gi mitamda haikalakat tangani. Poilapul da Jawaharlal Nehru ki mitamda amasung Jaipur Raja Bazar da Dimasa Princess Disru ki mitamda haikalakat tangani. Mantri Kausik Raina Barak Tampak ki oina ahanba modern rice mill ama sangakre. Udarbon ki Durganagar ki Silchar Saurashtra Mahasarak manakta magun leiba apaba makhal ki cheng yamna puthok pangamba Precise Agro Mills and Space LLP ki khwaidagi anoba makhal ki rice mill ama sangakre. Thoramda MLA Sri Dipayan Chakraborty, MLA Mihir Kanti Som, Kasar ki DC Bridul Jadab, DDC Kasar Nursing Bay, ADC Dhruvajuti Hazarika, ADC Jubraj Borthakur, Precise Agro Mill gi mapu Pramod Sharma na chingba miyoi singna saruk jakhi. Mapandagi phau taklaga purakpa natraga cheng pusilakpa gi bhota lamdam asigi pothok singbu sijanatuna magun leiba aphawa cheng makhal miyamda phangana na papandam thamle. Masiga loinana masidagi thoklakpa waidagi yum sananabagi potlam semba amadi sa sansanaba potlam sing sembagi thaurang tawduna akoibagi phibam su sokhandanaba honagani haide. আজকে যাদের আমরা এখানে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমরা উপস্থিত হয়েছি তাদের যে প্রজেক্ট কস্ট ছিল সেই প্রজেক্ট কস্ট 5 crore 66 লাখের ছিল কিন্তু আসাম সরকার সেটাকে অ্যাপ্রুভ করে 2 কোটি 86 লাখ 2 crore 83 লাখ তাদেরকে সাবসিডি মঞ্জুর করে যাতে তারা এখানে মিল তৈরি করতে পারে। আমার বলার উদ্দেশ্য এটাই যে আসাম সরকার শুধু কথাই বলে না যাতে কাজটাকে বাস্তবায়িত করতে পারে এই জন্য ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা মিলের জন্য একটা মিলকে সাবসিডি দেওয়ার জন্য আসাম ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নেয় আর যাতে আমরা মিলটা এখানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি বরাক উপত্যকার ধান বরাক উপত্যকায় যাতে আমরা মিলিং করতে পারি। সরকারের যে প্রসেস হলো যে আমরা পেডি প্রক্রিয়ারমেন্ট যখন আমরা করি সেই গোডাউনে যে ধান আসে সেখান থেকে মিলে যাবে মিল থেকে এটা এখান থেকে এফসিআইতে যাবে আর এফসিআইতে যাওয়ার পরে আমাদের যে এনএফএসের যে চালগুলো আছে এনএফএসের যে চালের যে প্রয়োজন আছে সেই চাল আবার এফসিআর মাধ্যমে যাতে আমরা আমাদের বেনিফিশিয়ারির কাছে পৌঁছে দিতে পারি। আপনারা জানেন যে আসামে আজকের দিনে প্রতি মাসে আমরা 2 কোটি 45 লাখ লোককে প্রতি মাসে আসাম সরকার এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির মাধ্যমে 2 কোটি 45 লক্ষ বেনিফিশিয়ারিকে প্রতি মাসে 5 কেজি করে চাল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
এই জন্য মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের এই যে প্রয়াস, সেই প্রয়াস হলো যে আসামকে কৃষি ক্ষেত্রে আমরা স্বয়ংনির্ভর করতে পারি, আসামের কৃষকদের আমরা স্বয়ংনির্ভর করতে পারি, তাদের ইনকাম যেটা আছে সেই ইনকামকে যাতে আমরা দ্বিগুণ করতে পারি, সেই প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এবং আজকের দিনে আমরা যে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এখানে উপস্থিত হয়েছি, সেই আসাম ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আসাম সরকারের সাহায্যে, সহযোগিতায় এবং এখানকার যারা উদ্যমীরা তাদের প্রচেষ্টায় যে মিল আজকে আমরা একটা বাস্তব রূপ দিতে পেরেছি, এই জন্য তাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাই। एग्रो मिल के लिए नहीं बट पूरे कचार के लिए और बराक वैली के लिए एक बहुत गौरवपूर्ण दिन है कि जो सीएम सर का जो एक निर्देश था कि हर जिले में एक मॉडर्न मिल होना चाहिए, वो आज सपना पूरा हुआ है। और इसी के साथ जो एक पैडी प्रोक्योरमेंट की जो प्रक्रिया सरकार करती है उसमें हम लोगों को लाभ मिलेगा। और ये स्पेसिफिक स्कीम सिर्फ बराक वैली के लिए सीएम सर ने दी थी, जिसमें सब्सिडी का परसेंट 50% है और इसका जो नॉर्मल सब्सिडी 35% ऑल ओवर असम में है, ब्रह्मपुत्र वैली में। ओनली फॉर पर्टिकुलर बराक वैली दे हैव गिवन 50% सब्सिडी। सो ये दर्शाता है कि इसका कितना नीड था और सरकार का कितना इस पे दिशा निर्देश था। और इस सीज़न में 15,000 मीट्रिक टन का टारगेट है बराक वैली के लिए, और ऑलरेडी लगभग 2,500 मीट्रिक टन का चावल पैडी, 2,500 मीट्रिक टन का पैडी हमारे गोडाउन्स में, हमारे जो पैडी प्रोक्योरमेंट सेंटर्स में उपस्थित है। तो जब से बताया कि 10 से 15 मीट्रिक टन आप लोग हर दिन कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाला 1 महीना 2 महीने के लिए आपको उसका तो मिल ही गया है। आपको एक बिजनेस और आपका जो एक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का आपको मिल ही गया है। और हम आशा करते हैं कि इस बार का जो टारगेट है 15,000 मीट्रिक टन कंप्लीट करेंगे। और 15,000 मीट्रिक टन तो सिर्फ एक प्रोक्योरमेंट टारगेट दिया गया है। जो हमारा पैडी का उत्पादन होता है इस तीनों जिलों में, वो 1,00,000 मीट्रिक टन के ऊपर होता है। तो आप सरकार की प्रक्रिया के बाहर निकल के भी बहुत सारे फार्मर्स हैं जहाँ को अच्छे तरीके से पैडी आप लोग उनको सिखा सकते हैं करना। और आप लोग यू कैन मार्केटिंग के तौर पे जो अच्छा चावल है जो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या दूसरे राज्यों में भेजना चाहते हैं, उसको भी आप लोग संपूर्ण कर सकते हैं। नहासिंगबु पुकनिंग हक्चांग फना लेहंदुना खुनाय असिगी तुंगी अफबा जुम्बिरल ओइबा ngamdanabagi pandamda yang Manipuri Council Assam YMCA gi thausil makhada YMCA Borkhola branch da yumbu oiduna Borkhola Bidhan Sabha Kendra gi manung channa leiba Zarul Tola Khunjau Lampakta numit humni chupna chathagadaba 3 days training program on physical fitness and self defense ki thauram haudokre। Thauramda YMCA Central Committee ki President Romain Luang, General Secretary Rosen Irom, Advisor Dr. Raju Khumuzam, Executive Member Birjit Pandebam, Amit Yengkhom, Advisor Professor Khumuzam Thiren, YMCA Borkhola Branch ki President Laisram Bijen na chingba miyoi singna saruk jakhi। Miyoi 35 na saruk yakhiba haudokpagi thoram aduda YMCA gi advisor su oiriba Assam University gi Linguistic Masangi Professor Khumuzam Dhirena nahasingbu pungning thagotpiba wafam kaya thambiramki। YMCA gi atei branch singdasu makhatana asiguma thoram sing chathagigani haire। Silchar shahar gi mapam mapamda thokiba huran siti gi thodokta chenabani haiba miyoi ahum ngarang Silchar Sadar Police na fare Arunba Pau Phangbadagi Police na Sabir Uddin Loskor, Sipu Mozumdar amasung Saruk Uddin Mozumdar koba miyoi ahum asi phabaga loinana makoidagi sanagi likon amadi bike amaga scooty amaga phagatkhre। Makoidagi phagatkiba sanagi likon asigi kaithel ki mamal lupa lakh 2.5 oigani haina panari। Manipur lengakna mayai kaba chinjak ki mayokta changchinduna lakpa khongjanggi manung channa rajya sigi mapam mapamdagi phagalakiba mayai kaba nisagi oiba potlamsing maithaduna mangankhre। Lupa crore nipurumgi oigadaba kilogram 413 henbagi mayai kaba potlamsing adu arang Manipur gi CM Nongthoma Biren amadi atai makok thongba official singna saruk yaduna maithadokduna manghanki haire।
प्रजासिंगी थमोइदन हवाई लेरंबा हारिबा ड्रग मयाम सिगु प्राइस चटकेने कमाई तौकेने रिमर मयाम अमा लेरंबा मदु पोंगनबने कोइना मेरिया गी मांगदा नामक्सु कोइगी मोइरांगी एरिया दा अदगी लमलाई गी एरिया दा मतंग कंटिन्यूअसली कोइ ड्रग सिंगसि थारपने ngasi heroin powder दा 9.884 kg अदगी ब्राउन शुगर दा 244.409 kg अदगी WY tablet दा 26.239 kg अदगी SP capsule दा 661 grams अदगी number 10 tablet 493 grams adagi Fesudrin tablet 505 grams ganja the 32.280 kg total the 314.471 kg all together sidai da koi machinery accelerator sulai rabanina madai da mayam da koi hell hazards pollution kari ama environment da sokna baidana madu ge accelerator to the oxy haidana pham sida purga lapani aduna koi state government rigam kanna so chathari ma birumani ngara mukta da cycle da yanthaliba poppy plantation chorchan podi yanthaliba ukrul da yanthaliba kangpopi gi area da yanthaliba we are driving now akoi yam kanna honari to siki lagi law and order siki khodong sawa lorga phattaba drug mafia kangbu khara sina singi lamsi da ji moi gi madu gi undue advantage lorga poppy thaba we hanchu helicopter gi survey to matam da thengnari mayam cycle area da IT road ke area da adagi ukrul gi litan area da atai atopa ukrul gi jaga khara sumaina khoida yamna hujiksu adum treat handri haitare drug ki hande moi su angat pa makhalamani adu khoi government moi hangdo malangmani khoi halwai CRPF yauri sida masigi thukai basta BSF yauri state police force forest adagi army assam rifles moi su matin khajana pangni hujikan sigi mass drive against the poppy plantation and the drugs aduna maya media gi sinlaung site gi su adang Manipur praja gi site gi koi matin nijari ngana na makta su koi BOC da karida man ta adan leiram kangsing koi phagalaga moi bo koi rehabilitation center da phajana thamaka da moi si once drug addict koi grwa se moi gi scheme sing khajana sembi raga rehabilitate tawna ba expansion torga tawna tragadi phul ga su ya da phara ga su ya da ba dum gi makhal gi disease addict ne aduna koi kan madu lambi sorok ta leiram ba kholma ma am koi pusalaga rehabilitation center sing torga da koi honari Jammu and Kashmir gi Rajouri jila da imung ahum gi mioi 13 laikan nabangam dana sire pau gi likhun matungina makoi singasi ising natraga makoi na chana na bachinjak ta cadmium gi chang ka hena yaubudagi siba oigani haire hiramasi gi matang da kendra gi home minister Amit Shah gi yathang matungina SIT semduna mapamatu da sijenari ba ising amati makoi na manak nakpadagi sijenari ba chana ba potlam sing kupna thejin ba hokre haire Food Safety and Standards Authority of India FSSAI na Patanjali na puthokpa kaithil la yona ba thadokiba morok makup packet ton marirom amukhana khomjina na bakhangan khre thodokasi morok makup aduda Food Safety and Standards Authority of India na thamba norms ki wangmada miyoibagi haksangda sokhanba potlamsing yawi haibadagi athingba atu thambani hairi District Election Officer Jiribam na sinduna Jingdong Lekai da leiba DC Office da Taramanga Suba National Voters Day ki thauram ngarang mapung phana pangthokre Jiribam ki DC Krishna Kumar IAS na Chief Guest oiduna pangthokhiba thauram da ADC Jiribam Thoksom Manoranjan MCS SDO Laisram Roshan MCS amadi atai makok thongba official singna saruk jakhi ahanba oina voter list da mingchanba mioi 13 da voter card amadi t-shirt khudol tamki loinana khwaidagi mathau masakhangba DLO ahumda certificate su khusina khi hairi adandi amra potibai ekinda rohi mata Rajkumar Nitaji Singh. Thank you, sir. I request, sir. Energy Healing Center, Naturopathy and Magnetotherapy Hospital, Mafamasida Steam Bath,
hot water immersion bath, chiropractic bone setting, yoga, infrared, clinical magnetology, chakramat, spinal neuromassage acupuncture, acupressure, sirodhara massage na chingba, chawkhatlaba mahusagi layeng patapsing asina, diabetes, kidney amadi, liver ge anaba, paralysis, sciatica, spondylitis, khwang naba, khu naba, nerve ge anaba, blood pressure, heart disease, brain stroke, nupi gi laina amasung nupa gi hakchang thong gi laina, loinana hakchang sikpa saba amadi joint pain layeng jari. Masita sunatana mipum khudingmakna hakchang phana lainanaba steam bath amadi panchakarma tawbiduna hakchangi hu chenba toxin lauthokpa yai. Lengsin birago energy healing center Rongpur Park 2 aduga city chamber na first floor Smile Market Central Road Silchar 1 dani. Advance booking ki damak mobile number 9395 732 456 number asida call tawbirak na maning singjari. Khongjinba Pao Lakhipur West Bazar gi PHC manakta leiriba healthcare pharmacy da makhal makha ana layengi damak maming leiraba Dr. K ana layenga dori arthritis, paralysis, diabetes, prostate ki problem, kidney da nung leiba amadi liver chawthokpana chingba gi damakta Dr. N Ranjit Singh MBBS DMB DSC na sagolsen khudingi nungthil gi pung amadagina numidang wairam pung taruk phawba layenga dori aduga diabetes ki lamda thoidokna khang hairaba general physician Dr. Rohit Tika MBBS MD na Jumsa kaisa khudingi nungthil gi pung ani dagi numidang wairam pung taruk phawba layenga dori adongi khudong chaba matungina mobile number 9612167161 number asida mangjauna na booking tawbinanaba Lakhipur West Bazar gi PHC manakta leiriba healthcare pharmacy gi maigei dagi khangalakli. Lakhipur online channel asibu yengbiriba singna pawa sibu like amadi share tawbiu amadi hojik phawba channel asibu subscribe tawbidriba singna subscribe tawbiu. Aroi bada maru oiba pao amukhanna Barak Tampak ki jila ahum da sungasi humbutra turuk suba Republic Day gi thoram pangthokpa mari leinana mapung phana sem saba loikre. Mantri Kausik Raina Barak Tampak ki oina khwaidagi anoba makhalgi rice mill ama sangakre. YMCA gi thausil makada Jarol Tolada physical fitness amasung self defense ki thoram hogdokre. Silchar da thokiba huran chinthi ki thodok ta chenaba miyoi ahum sanagi likun galoina police na phakre. Jammu and Kashmir gi Rajouri jila da imung ahum gi miyoi 33 laikana bangamdana sire. Jiribam da 35 suba National Voters Day gi thoram mapung phana pangthokre. Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare.